Manina. Bebas dibuka lah. Lentingin lagi padolok ya dulu. Mendorong itu lah. Tayat tau. Oh, awas gaya tuh, awas. Lama banget di pintu-pintu. Belum. Nanti kita palang sebagian nih kile. Oh, sambung nih. Oke, ya toh taringan na dong. Gaya itu. Urusan ya. Pemandun ng kabar. Paano mo kumunta maliman ang kainan ko sa bayan? Kaya pati tanarapas. Pwede bito dole. Wey, bating. Oh, bating. Pwede santo. Mabarong siya, satu. Tayo ba malok na kita nila mabarong, yan. Kung dito na rin po niya. Yan mo rin. Masika ka mo naman rin. Di ba, di panata, kasangan na to. Yang mintas semua pintu gerbang di mana monitor itu rokok. Susi to, tak talasang bara sama. Susi mo to, masabi ako sa kana. Iya dari mana-mana mo kumunto rokok. Di mana monitor itu saw. Tuwe, Apa ni? What's the price? Maka pemikir lantaran tadi peperan ini loh ditone belo yung porse bakit ang maswaya tuka lang lantaran apa tayo kung nila may pada poles kaya tama sanang kami doa pinturan ini jadi patut ka ba? Malam maliw.
Satu, dua, tiga, serius. Nah, enak kutan.